Rosmika Ingling P. Ardaning kan Aircap Hard Research ki suculong logajok Tim Borjan Churi Titra Sahin Pen Kirap ke Pajirda. Patumi ni Pain Koren Aircap Thang Achiklo Incorasi Number Borjan Gostensi ki Paru. Barman Lekhe Arong Tim Borjan Churi Titra Mai Pura Son Pro Chunbang Binong Kathar Malong Kiri Tiso Saihem Chunbang Chelangsi Rosmika Ingling P. Hard Research ki Sobir Talong Ben Tong Sekot Ahem Humdi Damsi Asap Soviet Tangkatami Rapajir Damlo. Rasmika Ingling P. Alang ha bihek pen Hard Research ki suculong lok pusi api apo atom nang khandamlo. Rasmika Ingling P. Alang li sodet puwai phis sitame Alang li logachari ington tep pu ajoini priang adong LP Skuralongsi ingdeng isi chari dunbok lo pusi nang khandun. Kacharli ai hen pusitame aning ke hango bon sitame Alang Aok arlo kisu doko ka joini toar kidam boma husitami amek ing ting thip lapen apuar ting ason krep phiti ti pusi api apuatum nang khandun labangso aso prabjin pen operation nang popusi Dr. Atum Rosmika Ingling pia pia puatum along nang thanang pachini dunlo sitami alang litum kiduk det ajo bangso kisu non puan ta operation thek thidat lupusi Tim Borjan Charity Trust Maipu rason growth lapen Ari sangho tumalong nang pachini dun. Lasiman kido Borjan Constituency Hawar MECEM Surjarong Parliament Videsi Chairman Sonaram Singnar lapen ke thikiding atumaphan ning kemi pen nang rabek thapusin chuning ripon padu. News Text Report Time News Tifo. Nili labang so phan kachi pon pen Arial ke long nam ke lalo hala krong kisa nai kudunak tengke achi the bong long siang kok dokok si angkok dokok punai pu dun pen hala bang suahut ako rong pisar bang nang pudun thulo jitu lake auso abha lekha la ching hong ding analo de si hala bang so hunang pudun si hala bang so ahut nang pudun pen nili akhorot birot kadok awe nili alang li phan tor yu lo la si la so phan chilang jiwek la pen chilang dam ji pulo tang te la ke da galom taun Dimapur di Phu Guwahati taun direct Bangalore si ponangi acha Bangalore ponangi pulo tang te kon bakatang kangi sar pulo si halabang sohot halang lidang tanum lo ake komna si tame lak di pho bakatang ka dami pumasi nili lapana tangka ke nili redeng thangna tawe athe ke yo nili ke asonson abijunis tawe la pengka asonson ni like chujo pada nang tawe ehem abia we chenong awe phak awe asonson awe penajo amasi la so phani li chilang thide lo nasi non abangke jitu nili nangli tuma phan nang chuning ri dunyi ke la lo nasi oni si 15 tarik alom tahai po nili Dimapur John Hospital along kacing hona korti atu triang adong along school along pen sar baidu atu so phan nikilang pi pon pen haladak ariput kilong dama bangkela lo nasi naso ariput kilong dam pen atengke halabang so ahunangi pudun ke jitu uso phan operation papa binangi lake nonamat operation krap ong mi ong si non mar person pulo tang te det tahayi walam si na nang punun lo gitu lapuan pulo tang te nili sitame uso phan nili khi ka we penajok ining kache oidam so ta dolo la pengke ining ki bidam ta dolo sitame non la bang so phan kache lang bonji phan ke nang litum on an ke ni bor i pi pon tha na pengke ni rab dun tha pengke ni chitu pi dun tha pusi nili ke nang li tuma hin pe nili na chuning ri dun ke la hanu ta to tang te nili ke ko non ni phong ke nili nang li tuma long na chuning ri dun ji ke la lo Borjan ang bong ke ni amen ta hong non nili nang tuma long nang chuning ri dunyi ke la lo Borjan homusti sorjorong pha alang li pha nili
kacuneng ridungi ke lalo mane itu tahu tangte borjan homosti solurong par alang iphan nili kacuneng ridung kang tung ke lalo gitu nili hemau su nanti nili su akiso mante akiduk pe na jo akisung pe na jo alang li nili phan mante nili su phan nira pipon mante nilang pipon na nanggi mante nilang pipon na sonte po nili alang li phan kacuneng ridun ke lain na la si nili lam ke la an la